Ni breaking news, ni amakuru agezweho hano mu Rwanda ndetse no mu karere muri rusange u Rwanda ruherereyemo. Ndakubwira ko kuwa gatatu ku itariki ya 11 Werurwe 2025 ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe, polisi y'u Rwanda yakiriye abapolisi bagize itsinda rya FPU gatatu akarongo gatambitse gatatu bavuye mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri Centrafrica MINUSCA, aho bari bamaze igihe kirekire muri ubu butumwa bwo kugarura amahoro muri Centrafrica, bari bamaze igihe kirenga umwaka. Ni itsinda rivuye mu butumwa bw'amahoro ryari riyobowe na CCP Thomas Kayonga, ryasimbuwe n'irya bagenzi babo rya FPU 3 akarongo gatambitse gatatu riyobowe na CIP Emmanuel Ihitayezu. Biteganyijwe ko nabo bazahamara umwaka. Abapolisi bagize itsinda ubwo bageraga i Kanombe bakiriwe na CIP Yahaya Kamunuga wari uhagarariye ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda. Ndakubwira abaje ndetse n'abagiye, ndakubwira n'icyo bagiye gukora muri Centrafrica. Si ibyo gusa, ndakubwira ko inkunga EU cyangwa European Union yaherezaga ingabo z'u Rwanda RDF ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Mozambique, iyo nkunga ngo yabigiye guhagarara. Ni amakuru ataremezwa n'urwego na rumwe bireba, gusa yatangajwe n'ibinyamakuru birimo Bloomberg. Kuri ubu amakuru aravuga ko iyi nkunga y'amafaranga umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi watangaga mu kurwanya inyeshyamba zifitanye isano na leta ya Kisilamu muri Mozambique yabigiye guhagarara kuva muri Gicurasi. Nta gahunda yo kongera amasezerano iratangazwa cyangwa nk'uko abantu begereye iyi dosiye babitubwiye, gusa amakuru aravuga ko EU cyangwa European Union ishobora kuba igiye guhagarika iyi nkunga. Ibyo byose ndetse n'ibindi ntakubwiye, reka nze mbive imuzini muzingo. Ndanakubwira amakuru yandi yitwa Stephen Constanti yongeye kugerwa umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ni igihe kirekire u Rwanda rwari rumaze rudafite umutoza. Ndaje mbikubwire ibyo byose 5 mukore subscribe ubundi tubane. Ntabwo ntinda ari kamere kuri iyi nkuru ndi kureba imbere yanjye, ni page mbone yatangajwe n'ikinyamakuru cya Bloomberg. Inkuru ivuga ko inkunga EU yateraga ingabo z'u Rwanda RDF muri Mozambique yabigiye guhagarara. Ni amakuru ataremezwa n'urwego na rumwe bireba, gusa yatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Mozambique. Aravuga ko ku itariki ya 12 Werurwe aribwo ibi binyamakuru bamenya amakuru y'uko inkunga y'amafaranga umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi watangaga mu kurwanya inyeshyamba zifitanye isano na leta ya Kisilamu muri Mozambique yabigiye guhagarara kuva muri Gicurasi. Nta gahunda yo kongera igihe cyangwa y'amafaranga iremezwa nk'uko abantu begereye iyi dosiye babidutangarije. Uyu muryango kuva muri 2024 wemeje inkunga ingana na miliyoni 20 z'amayero ndetse zikaba miliyoni 23 z'amadolari y'Amerika yo gufasha ingabo z'u Rwanda mu bikorwa by'umutekano bakorera mu ntara ya Cabo Delgado. Ni inkunga yageneraga ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique ihwanye n'amafaranga ndetse n'ibindi bakoreshaga muri ubu butumwa. Akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi niko kavuze ko iyi nkunga yatangwaga binyuze mu kigo cy'amahoro cy'Uburayi, yatanzwe kugira ngo hishyurwe ikiguzi cy'ibikoresho bwite ndetse n'abasirikare n'ibindi. Iki gikorwa cy'izi nkunga nyine zagenerwaga ingabo z'u Rwanda RDF ziturutse mu bihugu by'Uburayi. Hari kwibazwa niba iyi nkunga ishobora kuzongerwa, gusa umutekano mu gihugu cya Mozambique ukomeje kuba ingorabahizi ndetse iki gice cyo muri Cabo Delgado gikomeje kugerwaho ingaruka n'imitwe y'inyeshyamba. Reka munyemerere mfungura indi page mubwire ko abapolisi b'u Rwanda basimbuye bagenzi babo muri Centrafrica
kuwa gatatu ku itariki ya 11 Werurwe 2025 ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe nibwo polisi y'u Rwanda yakiriye abapolisi bagize itsinda rya FPU gatatu gatambitse gatatu bavuye mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Central Africa MINUSCA, aho bamaze igihe kirenga umwaka. Ni itsinda rivuye mu butumwa bw'amahoro ryari riyobowe na CCP Thomas Kayonga, ryasimbuwe n'irya bagenzi babo rwa FPU gatatu gatambitse kane riyobowe na CCIP Emmanuel Ehitayezu. Biteganyijwe ko nabo bazahamara umwaka. Abapolisi bagize itsinda ubwo bageraga i Kanombe bakiriwe na CIP Yahaya Kamunuga wari uhagarariye ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda. Uyu yabahaye ikaze nyuma y'igihe bari bamaze batanga umusanzu wo kubungabunga amahoro muri Central Africa. Abashimiye imyitwarire myiza yabaranze mu gihe bari bamaze bari muri ubu butumwa. Ati mwagiye mu kazi, ati natwe dusigara dukora nk'uko bisanzwe, ati nimuze rero twongere dufatanye dukomeze kurangwa n'ikinyabupfura no gukorera hamwe nk'uko byabaranze muri ubu butumwa. Akomeza avuga ko bamaze gukora ibikorwa by'ubutwari. Umuyobozi w'itsinda rivuye mu butumwa bw'amahoro mu gihugu cya Central Africa yitwa CIP Bernard Gatete yavuze ko umwaka bamaze urenga bamaze muri Central Africa bujuje inshingano bari bashinzwe, ndetse bahakorera n'ibindi bikorwa bitandukanye bigamije kuzamura iterambere n'imibereho myiza y'abaturage mu bice barimo. CIP Gatete yavuze ko bagiye muri iki gihugu, ndavuga abagiye yavugiraga abari baje, avuga ko n'abagiye bagiye kuzuza inshingano zabo neza nk'uko bagenzi babo babikoze, bakusa ikivi mu cy'abavuyeyo. Nibyo, reka munyemerere mfungura indi paje nkubwire ko u Rwanda rwabonye umutoza. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yabonye umutoza nyuma y'igihe nta mutoza mukuru ikipe y'u Rwanda Amavubi yari ifite yitwa Stefan Constantin yongeye kugirwa umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uyu mutoza w'umwongereza w'imyaka 63 si mushya muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuko yayitoje hagati ya 2014 na 2015 mbere yo kongera kuyigarukamo kuri ubu. Ferwafa ivuga ko ashyizwe kuri uyu mwanya mu rwego rwo gukomeza kubaka no kuzamura urwego rw'umupira w'amaguru mu Rwanda, haba mu mikorere ndetse n'imiyoborere ya tekinike. Constantin azaba anashinzwe gutoza ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 23 mu gihe cy'imyaka igera kuri ibiri iri imbere, aho azafatanya n'abatoza basanzwe mu ikipe ya tekinike kugira ngo hubakwe gahunda ihamye igamije guteza imbere umupira w'amaguru no kongera ubushobozi bw'abakinnyi b'Amavubi. Biteganyijwe ko uyu mutoza azatangira inshingano ku itariki ya 16 Werurwe 2026, aho azatangirana n'ikipe y'igihugu mu myiteguro y'amarushanwa ya FIFA Series ateganyijwe kubera i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa Werurwe. Ikipe ya nyuma yatoje uyu Constantin ni ikipe y'igihugu ya Pakistan National Football Team, ndetse kugaruka kwe mu buyobozi bwo gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bamutegerejeho byinshi no kongera imbaraga n'imikorere ya tekinike mu marushanwa mpuzamahanga ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yitabira. Reka munyemerere mere ku byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ku bitero byagabwe mu mujyi wa Goma. Ni amakuru yamamaye cyane y'ibitero bya drone yagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FRDC mu mujyi wa Goma. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye iki gitero cya drone ingabo za leta ya Kinshasa zagabye mu mujyi wa Goma, zivuga ko ziri kugaba ibitero ahantu hatuwe n'abaturage mu buryo ngo bashaka kwivuganamo abayobozi ba M23 bakirengagiza ko hari abaturage. Ni mu kiraro rwo ku ya 11 Werurwe 2025 mu mujyi wa Goma niho hagabwe igitero cya drone. Umutwe wa M23 ugenzura uyu mujyi washinjije ubutegetsi bwa Kinshasa kurenga ku mabwiriza y'agahenge. Ati ibi bitero
babigabye mu buryo bw'ubuhumyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu ishami ryayo rishinzwe Afurika bavuze ko iki gitero cyongeye kongera imibabaro yatewe n'impfu zikomeye zo kwibasira abaturage benshi mu burasirazuba bwa Kongo. Ati bije biri gushengura abaturage. Bakomeza bavuga ati turihanangiriza ati byimazeyo imiryango y'ababuze ababo, abapfuye, inshuti zabo ndetse n'abo bakoranaga. Ati turasaba impande zose ziri mu makimbirane kubahiriza inshingano zo kurinda abakozi b'umuryango w'abibumbye n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Bunzemo ko ibitero bigabwa mu bice bituwe cyane n'abaturage ati ntabwo bibyemewe n'aka na gato. Amerika ivuga ko yizeye ko impande zose ziri mu makimbirane mu burasirazuba bwa Kongo zizubahiriza ibyo biyemeje. Guverinoma ya Kongo mu itangazo yahise isohora yavuze ko yababajwe n'iturika ryabereye i Goma ku itariki ya 11. Ntibyahitanye abantu benshi gusa byahitanye umwe mu bakozi b'umuryango w'abibumbye. Yihanganishije kandi umuryango wa Karine Briseti n'ishami ati turi gushima uruhare abakozi b'imiryango itanga ubutabazi bakomeje gufasha abaturage mu bihe bikomeye by'intambara. Kinshasa yavuze ko iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane neza icyateye iki gitero, ariko ubuyobozi bwa M23 buvuga ko cyari kigambiriye abayobozi bakuru ba M23. Leta ya Kongo yongeye gushimangira ko yubahiriza amategeko mpuzamahanga arinda abasivili n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Ivuga ko kurinda abaturage bisaba ko ingabo z'u Rwanda nabo bivuga ko ngo nibo bavuga nyine ko bafasha M23 ko bava ngo mu bice byo mu burasirazuba bwa Kongo. Yunzemo ko izakomeza gukorana na Loni n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo bigerweho. Ibyo Kinshasa ikimara kubitangaza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron ndetse n'umwungirije Wera Jean Maurice, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yahise agaragaza ko ibi bitero bya drone biri gushimangira impungenge z'u Rwanda ku mutekano warwo kuko biri hafi y'umupaka mu birometero bike. Ni mu gihe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugarukwa ku bitero bya drone byagabwe mu mujyi wa Goma ku wa gatandatu ku itariki ya 11 Werurwe 2025 bigahitana Umufaransakazi wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yagize icyo abivugaho. Abinyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter ku wa gatatu ushize nibwo Wera Jean Maurice yagize ati iki gitero cya drone mu mujyi wa Goma uyu munsi kiragaragaza ikibazo cy'umutekano gihora hafi y'umupaka w'u Rwanda, mu gihe Kigali ihora iri kotswa igitutu n'ibihugu by'amahanga ngikure ingamba z'ubwirinzi. Ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abajenosideri ba FDLR bakaba bakomeje kugaba ibitero hafi y'imipaka y'u Rwanda. Ibi umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije yabitangaje nyuma y'ibitero bya drone by'indege zitagira abapilote byibasiye umujyi wa Goma. Gusa M23 yaje guhanuriza indege mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni igisasu cyahitanye byibuze abantu 3 barimo n'Umufaransakazi wakoreraga UNICEF wiciwe mu nyubako y'abari bashinzwe ubutabazi mpuzamahanga bari bacumbitsemo mu mujyi wa Goma. Nk'uko amakuru menshi abivuga, ibisasu byaturikiye mu rukerera rwo kuwa gatanu ushyira kuwa gatandatu mu mujyi wa Goma uherereye mu birometero bike cyane uvuye ku mupaka w'u Rwanda. Si umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda gusa kuko n'umuvugizi umukuru wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron aragira ati ibi bitero ni ibitero bitangaje. Ati sitwumva impamvu nta makuru asobanutse yerekeye inkomoko y'iki gitero turi kumva. Ashimangira ko rero uku kudashidikanya na gato kuba ingabo za leta ya Kinshasa ziri kugaba ibitero hafi y'imipaka y'u Rwanda. Ati bivuze ko u Rwanda narwo rutazigera rukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ati rwazikuraho gute kandi ruri kugabwaho ibitero hafi y'imipaka yabwo? Ku ruhande rwa M23 bo bashinja guverinoma ya Kinshasa kugaba ibitero bya gisirikare mu mujyi wa Goma mu bice bituwe cyane n'abaturage nk'uko abayobozi bawo babitangaza. Drone ziri guhitana abantu
gusa M23 yahise zihanura. Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa AFC M23 wasuye ahagabwa ibi bitero, yemeje ko iki gitero cyari kigambiriye abayobozi bakuru muri AFC M23. Ni nako IU cyangwa Africa Union nayo yamaganye iby'iki gitero cya FRDC mu mujyi wa Goma. Si ibyo gusa, kuko mu mujyi wa Goma hahisaba n'imyigaragambyo karahabutaka yasabaga M23 ko yabohora igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyose. Mu gitondo cyo kuwa 12 ibitero bikimara kuba, abaturage benshi batuye mu mujyi wa Goma bahuriye mu myigaragambyo yamagana ibitero bya drone by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa bagabye mu mujyi wa Goma, basaba M23 ko yabohora igihugu cyose. Ni mu masaha ya saa 10 y'urukerera rw'igitondo rwo kuwa 11 nibwo izi drone zaharashe. Abatuye mu mujyi wa Goma basabaga M23 ko yafata igihugu cyose, bagaragaza ko ibiri kubera iyo muri Qatar, ndavuga ibiganiro ndetse n'amasezerano yasinywe bitari kubahirizwa. Nyuma yo kwakira ubutumwa bwa societe civile, mu gitondo twabonye ko bari kuduha raporo ndetse baduha n'amavideo n'amashusho agaragaza abaturage benshi b'Igoma bahagaritse ibikorwa byabo, bahurira mu myigaragambyo yamagana ubugizi bwa nabi bwa leta ya Tshisekedi. Bamwe muri abo baturage bari bafite ubutumwa bwihanganisha imiryango y'abasivili biciwe muri ibi bitero, bamagana bikomeye cyane ibitero bya drone by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa bakomeje kugaba mu bice bituwe n'abasivili benshi bo muri Kivu ya ruguru n'iyepfo. Aba baturage bagaragaje ko ibitero ingabo za leta ya Kinshasa bakomeje kugaba biri guteza impfu nyinshi, ariko ngo ni ikimenyetso cy'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo agume ku butegetsi. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yahise atangaza ko abigaragambya basabye M23 gukura ku butegetsi Perezida Tshisekedi bakabohora igihugu cyose, kuko aho bari kugenzura bari kuhagaba ibitero. Ati ni mu bikorwa by'urugomo no guhungabanya umutekano no kubabaza abaturage. Igoma hari kugenzurwa na M23 kuva muri Mutarama 2025, ni ubwa mbere igabwe y'igitero cya drone mu gihe kirenga umwaka uyu mujyi uvuye mu maboko ya Kinshasa. Mbona abaturage benshi hano banditseho ibyapa byanditseho ngo pole sana kwa UNICEF, Tshisekedi hapendi amani.